Tunjuma Rawngbawlna Chanchin ka ngai hak tur chu pathian pek ti Burundi rama Rawngbawlna Chanchin ani Rawngbawlna chuan thimai tura a in ngaya naw hring mai tur kumsom ni paruka upa chu alu a hai deuh renga chu ei chakna anei lawa pona achwa in thli in ataksa chem tlang ang mai hian a in sia a engkim hi torna vekani Burundi khopuya damdo ina kong shangin anat na zon ani a ma se engma mu chwa an nei lo zani chu damdo indanga awa in entir le a chu ta po chuan doctorin engnat na ma amu chuak chuang lawa damna zongin sum tam tak aseng to a abe seina zong chu engma lo mai ani thi mai lo chu be sei tura omlo ma se zani chuan fa ashin masak per tur mel chu mu man adu ani mi tu ten emo anram mar thlang lama 7-day Adventist samdo in aum thu an shila zani chuan Buganda damdo in apana damdo in a thokte chuan ti tur chulang angte chu an lo bai puing halwata zani chuan anat na chu aming po ashelawa damdoi tui an pek ang chulom takin ala a damdo in a thokte chu angin damdoi tui chu sarkar khat aliam nu chuan anat na chu ti dam ani a ama in ina a ho theya damdo ina awa in entir non le po chuan engnat na ma an muto lo zani chu alim ngai mai hunrei lo te a meichia ashinga chanelity in aming acha a hunalo kal zela zani chu adam lo le a tuna chuan Adventist damdo in laka chuan alung nur ta hle a anat na ngai bok anei non le awangin anat na an enkol dam tak theilo ni in angaya ti chuan damdo in dang pangang ta awa in entira chuta po chuan anat na lo ti dam thei chuang lawa beidong tak chungin Buganda damdo in chu apan le ta a doctor chuan TB shik alo mu a damdoi adonga damdo in a thokte chuan ama a in enkol dan tur le midang ten an kai chon lo tura in enkol dan tur te an shila anat na mu chwa ani awangin alom hle a tin annuwa nat na an mu to lo awangin alim hle bok hemi nu hian afanu chaneli kumni mi lek chu nat na in atlak buak po in tunge pantur asheto a Adventist samdo in apan puita ani doctor in note nat na amu chwa chu jani chuan anat na omzia chu ashethiam phalawa doctor in afanu chu in chiu turin ni som kardan se local pui chin turin jani chu acha a doctor soyang chuan ati a adam ta e tia an sui ma voi som pariat in chiu turin alo shwai chin ani anat na enkol chungin damdo ina thokte chuan jani le afanu chu an chena ina an tlo a damdo ina le an chena ina an chong chai puya pathian le an chung kwa an mangai awangin jani thinlung chu alo tuiral ta a baptisma chana 7-day Adventist in pek atum ta ani Krista hekovela achen laya mi te thinlung anne na manra bok khaman ani awangin Krista ke bula shwai thlen ani LNG White chuan mi te nen thleng pha ka Rawngbawlna tur chuan Krista method man angkan man chawin kan lo tling theyang Krista khami te ta na thil chati adu awangin midang bula akosachin an chunga khongai na alantira an mamo aphushuk saka alaka mi ten rin na an ngachin chutianga ati nuwa chawmin zuiro u ati chin ani thaing muza chung chu hedam do ina thokte hian Krista manrua zani le achung te to chongchai pui an mamo phushuk sakle an rin nga ma om an manga ti chuan jani chuan I swan nung zui chu atum ta ani kha tuna chuan zani hi kumsom thumani a 7-day Adventist member in takni in afanu channel hi kumsom mi ani a anu ne na sabat school kal chunuam ati chin khop mai antan chuan Buganda damdo in hi pathian thilpek lutak ani damdo ina enkol kani a kalaka mangai na anlanti rawangin thoktu te hi pathian miroi anni ti ka soingam ina ka ompo in min tlo a min chong try sak chin ti in jani chuan asoi tun kwa tara hian Krista ti dam tu ro puya Rawngbawlna ti zaunan Buganda damdo in hi chan pui thei he damdo in hi Adventist ten bul an lo chan to na Burundi a ani a
chuta chuan tholom then khati kum sang ka zakwa somriat pathuma sakto building cheina na mantur ani ang he tholom hi mi pale meiche ward private room te consultation room tharte reception muntur te laboratory te le inbuana insakna tura mantur ani ang he project poimo takta na phaltaka ipek awangin kan lome khati zong kha tunchuma Rawngbawlna Chanchin ka ngai khak thei chu ani